ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas ana paulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat ti nakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat ti narawot a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan teg trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinang isurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsin na runoda api musay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita, no diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Oh. Ha? Sir? Nangigak itinuman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat ditoy. Iswa nagtimplak itinuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyagyo. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan dananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay sakan agbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tanga amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari.
Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukagak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa umitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya't matiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan, awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden, no di ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Angam no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursor iti lako yun, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yun. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat-gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagiti lako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke, iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina.
Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, Jack kayat Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko Idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam ta agungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen, no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka? Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay ayamam ida. Alang arod, agbakasyon tayo. Sige, iho. Awan ba ko nakititaitan? Isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! Nukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masak bayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kong dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap da nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Ngamsan da nga agbindot, gaputa Jack umanugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakas ti panagpampanunot da. Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali daan Jikan Felisa. No may sa kadakwada ti mamanugang mo, sigurado ang naragsak kamulaan. Sumardeng kan! Awan ka is-askan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa.
Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha. Tadi na ko maliklikan. Kayat ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas to iti panagaadal ko. Nasaya dahil ang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.